Good morning. Ngasi se khoi gi layapo numit ko layapo numit ki card ki message yeng minar se ko leiba ko ko numit ahan bada layapo gi number se 69 laire aduga kaladana angang bugumba kai gumba dumaina season na bibe ai ko 69 se number se koina khudang da ko oi thangba side kumba da kai gumba du dumaina ibi ai ko du duma laire ko aduga ngasai gi red sina dress kumba da sepi ba ko koina thabak important oiba lei na khallagadi adumana sepi ba na traga su dum ko normally yum da lebo ta su phanek phi ke ka le na ko red color gumba kai gumba sepi ko smaina hai tar ko hadi days ke accordingly koina smaina color set pasi su sum daw nung kari kra pha ba lak na bai da mak ta ni ko aduma leire ado ha ma da koi card message yenga se timing a phaba sa pe yenga se ko aduga ngasi gi chak thong ba da ha pa ya ba sina red color gi cha ba ya ba pot ama heta adumai tar ha pa ko sida leire ko card ma'am se ko card number 1 sida leire card number 2 sida leire aduga card number 3 sida leire ko first card consider second card consider traga third consider ma khale se ko first card khan bangai gi oina sida lai se ko opportunities la o haina piri ko ngasi je ko haide opportunities natraga haide engon da khudong chaba ma kari ma haide pibi ra ko oibo mina engon da ko paisa singak pani khangde paisa pirak pani khangde haide main oina haide paisa ung cha kai ga aduga relate oibo su oiri ko ngasi se ko adu duma lere ko han bada aduga mathang ko mathang gi second card khan ba yeng ase ko second card sen sina leise ko mingon da yam ka hena trust to boya de ko ngasi se ko mi sin se ama kha haide engon da attack to ro gi type to ina to bodo attack to pa ha ba ya thadi haigi aigi maram da hana haida ba khota ba matung dan amanga mamang dana amanga adumai to ro adum bagi mong da ne ko sida number 2 khan ba ngai yona ha ra ga di ko number 3 khan ba ngai yeng ase ko number 3 sina sida lai se ngasi se amna positive oy ko positive oy matamda aingonda aphaba he na lakpa oina oybodo thabak to matamda ko hadi sorsina aigi numit hadi ngasi se sorsina chandi ba numit kumba adumaina oyba hatar sisina khoi card ke message le ko timing se ki pung 9 ga minute 3 dagi na pung 12 ga minute 85 phang le ko adagi pung 2 ga minute 38 dena 3 ga minute 9 phang le adagi pung 3 ga minute 9 dena 9 ga minute 38 phang le ko aduga nungdangi na 8 ga minute 85 dagi na ahing nong yai nongalamdai gi 2 ga pung ani ga minute 3 phau le ko adu sisina khoi gi ngasi gi oina afaba timing ko adu leiba ko pan mi su yari ngai cleansing gumba taw ba se ko hadi phataba negativity release taw khanda imung cleanse taw ba hai ba gya thra de khoina rock salt gumba hapa white to ko to adu duma le ko hadi camphor gumba burn taw ba sage gumba burn taw ba ko mai tha do ga mai khu do ai gi imung da kai da loina ma mai taw ba ko adu duma su le ko mingon da kai da mateng pang bi ba su phai ko hadi leaw ko mi che hadi saturday ga leaw ko ga se ko khoi gi ken ko je thang jaga leapo ga se ko hadi sida mi gi mateng gumba kai gumba pang bu ko pa adu dum lere ko aduga amana akoina sum paisa nung sa ga gi matang du su le na ko hadi leapo je yar ga di paisa gumba pithok pi ko no ko ai yoina di dumaina sum aina to ba practice ni ma am da share to je leapo je paisa hadi ga pot lei bu ko pa pi de ya da ba ko ta ba dum ba important oi gre adu na ka le jare ko na ta bi ta paisa nga ta ga mi na pu ge lo ge kai na ha matam da leapo ni ta bi ga no ko next day gumba kai gumba da pi bi ko adu se le re ko gi daily card message ma'am thank you